Elimizin birimdigin, jana memleketimizin bütündügün, jana koopsuzluğun saktooga ant beremin. Bir adam bir adamga juqtursa bizdin utuşubuz ушул болот. Мен эч кандай лечим алганым жок, эч кандай дары ичкеним жок. Korrupsiya менен мен тазамына мен күрөшөм. Mingen maşinelerin bir şunduk. Anan keyin özdörü taza bir sözünde, tilinde. Men aytkam, degen uşunu degenlerdi koydu. Uçurunda koşumat kılıp göşökörlönüp ölüp ketişi. Kimdin kolunda tizgin tursa, oşonun aldığında aylanayın jorgolup, gelin bolup, жүгүнүп, oşonday kılıp turganдар anan bir malda men buga akılçı bolçumун деп atışatar. Hazır mekanibizdi dagı, eldi dagı күрөөгө koyup turup karızga batırdı. Endi bunun kutuluşu jönündögü joldu izdegen жок, çöntöktörgө uruldu. Endi biz baldarыбызга айтыш керек болуp kaldı mına. Biz açka kalsang taş жегенде деле үйрөнүп алчы балам. Ушундай zaman болуp калышы деги толук мүмкүн болуп kaldı. Бул иттериң ушуга алып келди деп эле айтыш керек. Андай ой. Мына ушундай коркунуч кооптоомдо турат. Ушул коңгуроону укпаса кулактары бүтүп калсын. Империялардын баары кыйрап жок болгон, келкели келип турган заманы болгон. Биздин да келкелибиз келген кез болгон. Анан кеткен кезинде турабыз. Кайсы бир учурда bir жерден кеткен да балянын бар. Кой, бүгүн бир өзүмүн абийириме көз чаптырып көрөйүнчү деш керек да чече турган кишилер. Токатерин айткандачы, биз сүйлөп таркайбыз, азыр биздин сөзүбүздү уккан бар, укпаган бар ачык эле.